Estige pago tatachaki carrots. Dosa na tasan carrots usa pa esti zoku na pancit recipe. Next be tataki frijoles. Taginya na klase siya pedaso na medongnya i frijoles o tatachak tagini. Talo dos tasa ni frijoles talo loki usa. Dos na tasas din na celery be usa. Ni na pau i pancit ni i celery din na zamo usa i celery. Usa loki esti siya i bell pepper saji green. I agaga na bell pepper ani amarillo na bell pepper tu usa. Ni na mas bonito i kulot niya i zoku pancit ni esti. Chas pau loki i bell peppers ya. Edina i red, green, yellow stoplight. And i cabbage. Lamitaha ni cabbage usa. Una tagini usa. Aspena no esti sa. La iresti i stem gini. La no esti. Kantu bella mushrooms usa pa zoku pancit lokit so usa no uno na paketi na bella mushrooms tagini. Ave tata kata gini papa. Tata cut in slices esti bella mushrooms. Usa dos na latan sliced water chestnuts tagini ezi geisha na brand usa sa it stays crispy. Dos na latan esti loki usa. Usa dos na top solon tagini na pedazos ya. Sabe tatsaki na suai mantikanya. Tati usa i mantika. Peso tatsak tagini. Pes bebira zabe tatsak mandala lai todos disya. Abay tatsak todos disya na taginya siya na klaseng pedazos. Na mandalalay, tatsak dalalay siya tagini. Peso na jisti i katnino cornstarch. Zabe jalaka todo.
Ti zoku recipe sti. Nana zi probably about 1/4 na tasa na cornstarch kan anlilisti. About 1/4 cup na cornstarch on jilaka. Jo kogi katnin siani I cornstarch. Pes be potlu sti gion banda za be tampi sa pes be potlu gion banda za be set it aside for 30 minutos. So cetto ni cornstarch gi katni pes be not lagu. Este gi esta o chatak siya I garlic. Unisita no dos na dangkulong kachalan chopped garlic esti. Jan dos na dangkulong kachalan ginger. Pajonya seasoning esti zoku pancit. Dos na kachalan ginger loki. Ja 1/4 cup na brown sugar. 1/4 na cup. Uno na tasan ketchup I soy sauce. Uno na tasan soy sauce. Ja uno na tasan hanum. Esti pa izonya seasoning esti pa zoku pancit. Finena be na on I guafi gini za be patinas finena zoku seasoning pa zoku pancit. Ja be nazi I la uza 3 na kachalan olive oil. Ja be na mai pizu diddi. Pes finena be na halum I garlic and I ginger. Ja be saute sti for just about 1 minute. Staki ungingi I pao ni ginger and I garlic. Sta ungingi pao niya. Pes be na halum ni I uno na tasan hanum. Dani uno na tasan soy sauce. Uno na tasan ketchup. And 1/4 na tasan brown sugar sti. Da be jalaka sti. Staki aboyo gi. Staki lok. Esta lo lok pes pago be na ani kasi 30 seconds 30 seconds be na off guafi. Leste pago be na off guafi ja de be potlo agi banda staki masa todi I katni ani golai siya. Okay, esta unajis ti wok dos na tasan vegetable oil pes be na lagui katni be deep fry finena still katni. I top soiler.
enak lagu ada mididit. Está que brown kulotnya. Pas belatnas. Esta es masa de guarni. Le nesta brown git. Be polo gi kolando gini so drain gi ilanya. Está listo este pago pena logo se al vegetable. Y frijoles y carrots. Taman esti masa sa una lalagus kaki papas kwa I vegetable. Esta hot sai green beans pago pe polo halo mi celery. Y celery and bell peppers ya benati halo. Esta jo pago pe na halo mi I cabbage. Na si halom lokki ni belly mushroom. Tama masa este. Esta widroki I cabbage.
They not see me water chestnuts, okay? Esta beguahit is esta masa. Kalamaka. Pes prepara y noodles pa este, pes put it all together. Pago prepara izoku noodles. Believe it or not, the spaghetti noodles usa pa izoku pancit. So tres gini. Tu usa di 8 na noodles pa esti na klase na recipe ni zoku pancit. Sempre mo ahi ti pancit na lo pancit esti lo i different the difference is usa no spaghetti noodles pa esti. Pena logo sti sta che al dente. Tu na sen masasti na noodles. All these vegetables be mixed together. Pak good za be na ti halun ni kat ni. Da be silakat todos ti. Necesita talo más no noodles. Ito ginger, garlic, brown sugar, ketchup, soy sauce, and hanam. Iko na ho nesti. Silaka hasta que anisita talo di talo ni zonya no seasoning. Está listo. Este gizoko Chamorro, very good food. Pancit. It's a good recipe.